Urejamo predmete po barvi. Kakšen je štirikotnik na desni? Je svetlejši od tistega na levi ali temnejši? Svetlejši je, bravo. Zdaj pa tako nadaljuj sam. Kakšen je krog na levi? Super! Kakšen je trikotnik na desni? Tako je. Kakšen je lik na desni? Odlično! Kakšen je lik na levi? Odlično! Kakšen je lik na desni? Bravo! Kakšen je lik na desni? Odlično! Kakšen je lik na desni? Odlično! Kakšen je lik na levi? Odlično! Kakšen je lik na levi? Tako je. Kakšen je lik na levi? Super! Kakšen je lik na desni? Odlično! Kakšen je lik na desni? Tako je. Kakšen je lik na desni? Odlično! Kakšen je lik na levi? Bravo! Kakšen je lik na desni? Bravo!